Lična dimenzija prerasla u javnu dimenziju, te se generacije đaka i dan danas upoznaju sa njihovim likom, delom i idealima za koje su se zalagali. Takođe, mnogi njihovi đaci su streljani tokom Drugog svjetskog rata, tokom ovih masakra, ali oni koji su preživjeli su se jako uspravili u mnogim oblastima, te su sećanja na svoje omiljene profesore prenosili svojim potomcima, prenoseći im i životne postulate koji su ih oni naučili, kao i tu snagu duha koju su im utvili, a koji im je omogućao da prevaziđu sve te životne nedaće. Konačno, u samom zaključku bih rekao da sećanje na Milutinu i Draginju nema samo komemorativni čin, već je reč o jednom vrednostnom opredeljenju prema prošlosti i budućnosti, u smislu stvaranja jednog boljeg društva. U to ime bih ukazali na segment jednog meni osobito dragog epitafa na koga je profesorka Mršević donekle, koju je i navela malo pre, to je umrli su oni koji su zaboravljeni. Upravo u vremenima kada dragocena istorijska sećanja kad bivaju potisnuta u završnu rečenicu. Niste ovo? Upravo u vremenima kada dragocena istorijska sećanja bivaju potisnuta kultura pamćenja kratkog daha, prolaznim površnim vrednostima, sećanje je onaj čin otpora zaboravu koji nam ukazuje i na trajne vrednosti koje društvo mora da artikuliše u vidu humanosti, slobode i solidarnosti. Hvala vam na pažnju.